Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Kube yintokozo laphana ukufika kwenkosi uNyazi lweZulu emzini kaJacob Zuma laphana kwaDakudunuze ayomkhulekisa ngezimo abhekane nazo laphana wey'ngane zakwethu. Ujabule kakhulu-ke laphana lo wayengumongameli uJacob Zuma ngenkathi ebona uShembe enyathela ebalweni laphana emzini wakhe kaDakudunuze eNgandla laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ukugcina subscribe ungene bell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphose.